Kidikot ke JSU hapo ke jingelam jo General Secretary uba Anil Ki Mukhim mendagasngi ke arteri uyayong arja arpusan kilaya kendu yu sembut menteri rangba ke jela umas nyau bhalang dhar ban kirpa na u ban bu no kawai ke MPSC Examination Center hakarilum jaintia namar ke jingbom don ke Examination Center hakate ke than kawan ra jinge shiboni ki samla than haba ki don kam mentho ki exam thongkam habakran shkilat pathai khubor nakalyang u General Secretary uba Anil Ki Mukhim ulapin pau ye kijing e baki samla na rilum jaintia ki yakendo haba ki hab banwan tho exam shishulong kilong namar ke jingjingai kalenti khamtam wikitu ki basa ki thai nongkendong jong ke East and West Jaintia Hills District ke jingbomla ban poi hakapor namar ke jingjur palat ke jing dehengkali bat kumjuru ki hab ban lut ke baikali bat ke bai bam kumju Jaintia Student Union Central Body nilawan siya nega pon banta ban kendo i Deputy Chief Minister di sirnya parang nahar bedai bat ka examination center PSC sel po Jaintia penduduk senem arjar khalai kasau nilayo yang MPSC sel kabadai tang ka department bat kibriu jung ini po Jaintia Hills ki hawan appear exam shuduk shilong kalenti ke becengan duduk di border area ki jika ke becengan jangan kendong teng ki hab kenduk ye gini ki traffic jam hab kenduk ye gini ki jing teng hab ki bila prepare ro kim yo ban appear exam na mal kim poi piang ko tang naga daw ka traffic jam tim tang singi kenduk ye i deputy chief minister badan burom jangi bat bila kular ro yang iba kin in le ye kenduk bat chief minister tang singi ban ya keren matakan ni bat negalian jangi ka Jaintia Student Union ni da ingu bat ngi da ai kublai kadai deputy chief minister nomor ba ila shim ya ganeka sinjam ke ba kerpang na benta ka Jaintia Hills barok kubai bat segawai ngakwa ban keren shai shi government ada government kam respon ya ganeka MPSC center kumba kila respon ya ketura shilong ting ke kermen ba nagaliang jungi ke JSU ni hab jam sigawai pat kananti na bata kaneka issue ji keren ko walang very fruitful but deputy chief minister mari dai ro I minister jongi iba pe ya ka than jongi magi don lai ko don aro deputy chief minister te kermen ba kajing ong jongi mata sing kermen bangin yo pe ya ka result ka baba